Abi man ako bayot ang daratan, di ko balat ka sa Diyos. Nonsa naman eh. Ang stay sa mga nibindi. Mamatay na tani nini. Ulo, akong bisayangan mong kinabuhi nini. Jeff. Ayaw pag-aaral, Jeff. Dahil katuyuan yung kinuha ka nung ipaabot na niya din nakita. Magmangkulan ka dyan. Tabangan ka sa Diyos. Tabangan! Jeff! Wala magintay pagkawag, ipakuha nila. Tanawan ni mga tao niyo. Ibalat yun na. Sunod lang tugan ka nun. May sama na punta sa ilaha. Just, mayubog. Nagpuyog na ako sa among balay. Jeff! Sa ligi ang masaad sa Diyos ka na ito. Piling na biyaan ang kaligtan. Jeff! Ayaw ka mabitaw. Gamay ang itong pagsudan. Jeff! Friends, please, listen to us. I know how hard it is to be in this situation. You've been hopeless. It feels like you are in the darkest part of your life. Friends, let me tell you that there is one true God, Jesus Christ, who truly cares for each one of us. Yes, He is God, yet He chose to die on the cross, shedding His blood to wash our sins. On the third day, He rose again, proving that He is the real God and His promises are true. Friends, believe in Him. He is the only way, the truth, and the life. The true God is alive. If Jesus Christ is true God, why are you here? Why did I tell you? He has the purpose of sending us here. He sent us free to hear the gospel. He will provide a way for us to be saved from here. Everyone, you need to believe in the Lord Jesus Christ. And He gave you an everlasting life, a beautiful life in heaven indeed. And if you pray to God, in the name of Jesus Christ, He surely a great and mighty things definitely save us from here. I believe. Hallelujah. Together, let us pray. Father in heaven, salamat kayo sa inyong ayos ng kinabuhi. Taliwala ni ini mga pagsalahin ng mga salbihan. Tunay mga kalag na bitaw bidawal ng imo. Sa imong grasya ang ihatag ka rin. Salamat Ginoo ang inyong bagong kinabuhi. Hindi na balik sa mga. Ako magpasalamat. Ako balik ng imo sa nang Jesus ang luwas. Amen. Amen. Hey, missionaries! Ako silang sunod. No! Everyone, the Sudanese armed forces have traced our hideouts. What? What can you do? We need to transfer. You can go whenever you want now. Why did this them? No! You are doing now. We need to move fast. Let's get them on! No! We won't waste our bullets for this. Missionaries! Our bullets is for our enemies. Okay.
Brothers and sisters, this is fine. It's God's servant here in Sudan. You can communicate to him for you to learn more about Christ. Please, your countrymen know truth about Jesus Christ. Sudan is experiencing slavery all outside. It is truth about God will truly set you free. I will share this to my family. The Lord will be grateful for that. Don't ever lose hope. Jesus will come one day and bring all his believers to heaven. We will be with him forever. Thank you for sharing Christ to us. We will go to heaven tomorrow. And please, continue to grow and to share the gospel here. Mga igsoon, pag-ambing mo kanunay, magpalayunta sa pag-ambo alang sa tanang Kristohanon sa tingog kalibutan. Pero, ako pinagpapawag sa Panginoon. Kung panahimik ang magkampugan ng mga gusto. Mga igsoon, pasensya na kayo sa ibang sulti niya. Nahulog pa rin ko. Nagabati mo na ko inganak sa mga igsoon. Labi na sa panahon, kawarag wala na tayo paglaot. Pero dili jud angay magladua sa Dios. Inong bumilang niyang tanang mga saan, kay siya ang Dios ang patinuman. Nawala ko sa Diyos, nagpasalamat. Ibuhi pa ko niya. Karon, dili na ko magduwa-duwa sa ligat ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Sa inyong mga tulong. Ako na pagtuwa ang atong paghangan. Pinili siya. Kaya, Pastor, matuloy kung pag-ampin mo sa kanila. Pag-ambing mo kanunay mga igsoon. Salamat kayo. Salamat. At yun,